back together. Hey ho, let's go. Znanost i medicina na društvenim mrežama. Dobar dan, drage gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u vjerojatno najzabavniji panel ovoga vikenda. A to je Hey ho, let's go, znanost i medicina na društvenim mrežama. Sa mnom danas ovdje su fenomenalni gosti koje siguran sam da znate. Počet ću od dame Barbara Slade Jagodić ovdje sa moje lijeve strane. Tamo nešto niže dolje naš pametni fizičar Saša Ceci. Fantastični, legendarni, jedan i jedini Stribor Marković. Skoro sam tražio aplauz za tebe, ali nema mi ko da mi plješće ovdje. I najdraži Igor Berecki dok, koji je došao u svom specijalnom božićnom izdanju, pošto je danas već opasno blizu. Opasno blizu. Možemo odmah tu krenuti, dragi Igore. Mislio sam Stribora prvo nešto pitati, ali ovo naprosto pljeni. Daj. Da, u tome i jeste poanta cijele priče. Kad govorimo o znanosti u društvenim mrežama, onda obično sukobljavamo dvije stvari koje su poprilično kontrastne. Znanost koja ima nekakvu svoju težinu, ozbiljnost, dubioze, dijelove koje ne razumije svatko, koji nije o tome dovoljno upoznat, nije dovoljno naučio i slično, a svi žele znati. I s druge strane nalaze se društvene mreže koje su najdemokratskiji vjerojatno način komunikacije uopće, na koje može doći i može reći i može ustvrditi tko što god želi. I najčešće te dvije stvari dolaze u određeni sukob jer je teško mnogim ljudima objasniti neke stvari iz znanosti, iz medicine, ako oni na to nisu pripravni na određeni način. Osobno, pedijatar sam. Radim sa djecom. Djeca i njihovi roditelji k meni dolaze u trenucima kada im nije uopće lako. Dapače, najteže. Kada im je najteže. A ja njima moram priopćavati stvari koje nisu ugodne. Najčešće koje nisu ugodne. Znači moramo razjasniti stanje bolesti, terapiju, sve ostale stvari. Vrlo teško je prihvatiti nepoznate, nove, složene informacije, jer puno puta ono što ja njima trebam objasniti prelazi razinu njihovog dotadašnjeg znanja. I ja u stvari ovo, kako vidite sada, nerijetko tako i radim. Ja sa djecom na mom poslu komuniciram ovako. Prvo, vjerujem, a tako mi oni i kažu, djelujem ljubaznije i pristupačnije nego kada glumim doktora sa ispeglanom uniformom. Svakako. Znači, jedan komunikacijski način je puno zgodniji, puno bliži. Druga stvar, na neki indirektan način roditeljima pokazujem kako ipak nije sve baš tako crno, da se i može naći nekakva mekša, bolja strana u toj cijeloj priči. E sad, isto to, ako prenesemo na ono što sam si kasnije izvan posla uzeo kao jedan od hobija, pa je kasnije prešlo u evo, činjenicu da sam prisutan na društvenim mrežama kao liječnik, je upravo ta situacija u kojoj ti moraš pronalaziti načina, bilo da od sebe praviš božićno drvce, ili da glumataš, ili da pustiš kakvu psovku, ili da u svakom slučaju da si čovjek. Pokažeš da si čovjek i pokušaš spustiti razinu nekakve znanosti i medicine s onoga što ljudi smatraju previsokim i prevelikim, daj nemoj mi pametovati, na nešto što je niže, što je pristupačnije i jednostavnije za shvatiti. Jesu od tud krenuli biseri tvoji? U stvari da. Znači, ja sam i u Bagu, u kojem sam već 20-ak i nešto godina tu i tamo, jedno vrijeme dosta redovno objavljujem svoje članke koji su negdje na granici između informatike, medicine, znanosti. Onda kroz te takve tekstove, pa kroz Bagov forum, kasnije preko interneta, u stvari počeo medicinu približavati ljudima sijući nekakve sitne bisere, male zanimljivosti iz medicine koje su duhovite, pristupačne, ali kroz koje se može puno toga o medicini naučiti. Iskreno gledano, ti si mene izinfluencao da sam ja danas ovdje, tako da za mene si ti prvi hrvatski medicinski influencer i to je stvarno, hvala ti na tome. Ja nikad neću zaboraviti post o kolagenskoj vodi. To kad sam pročitao sam rekao pa napokon neko da to kaže, hvala Bogu.
I tu sam te zapravo upoznao, krenuo i zapratio i to mi je vječna si inspiracija što se tiče toga. Hvala ti na tome. Hvala tebi. Hvala tebi. Ne. Hvala vama. Hvala vam svima što ste došli zapravo. Još ću ti malo okrenuti leđe, Barbara, nemoj se ljuti. Stribor. Nešto je veličanstveno u tvojim postovima. Naime, ti spajaš ljubav prema poeziji, ti spajaš prirodu, ti spajaš biljke i ono što je unutar biljaka i farmakologiju i šira znanja koja imaš o medicini i fotografiju i sve to stavljaš u svoje postove koji su prekrasni za čitati i to nerijetko na 2 jezika, na 3 jezika. Otkud tebi sva ta ljubav? To je zapravo širiš jednu kulturu na društvenim mrežama koja je meni jako zapela za oko i jako mi se svidjela. I ta kultura koja u sebi sadrži i znanost i medicinu i ljubav prema prirodi, ta je prisutna u tebi. Kakav si ti to čovjek da nam to tako prezentiraš lijepo na društvenim mrežama i što te tu motivira? Ja sam ti austro-ugarski čovjek. Austro-ugarski, a je, ima. Ja sam odrastao tako kako je, znači sa ljudima koji su pamtili Austro-ugarsku sa svim svojim manama i vrlinama, ali ajdemo reći da tada su još ljudi htjeli i probali biti homo universalis. To je nemoguće danas, nemoguća misija. Moj pokojni profesor Pende, koji mi je držao imunologiju, jednom lijepo mi je rekao na obrani mog diplomskog. Ima dva tipa čovjeka u znanosti i medicini, oni koji će se jako fokusirati i oni koji će gledati jako široko. Jedni i drugi moraju postojati. Tvoje odabir će biti gdje ćeš otići u životu jednog dana i možda ćeš se predomisliti. I na neki način je otprilike, kak sam ja malo onak tvrdoglav, izgledam jako smireno, ali znam biti ljut ponekad. Zapravo izgledaš malo tvrdoglav. Da. Uživo si znam mijenjati poslove drastično, jel? I to me obogatilo kada ovak gledam u mojoj struci. Mislim da sam najviše poslova promijenio po tipovima poslova, ajmo to tako reći. Da svašta si radio. Da, što te u stvarnosti na koncu ako ovak gledaš obogati. Znači određena razina tvrdoglavosti te ipak obogati. Ono što ti ja susrećem, a što ti si spomenuo bio poeziju ili nešto drugo, emocije. Ja idem na taj dio. By the way, svako od nas ima svoj način komunikacije. Ja pokušavam taknuti onaj, malo ću sad družno reći prema sebi, patetični dio u nama koji mora egzistirati, ali koji je jako bitan. Recimo, Louis Pasteur je izgubio 2 kćeri od infekcije. A mislim, što ga je nagnalo da proučava te proklete bakterije i viruse? Smrt. Mislim, tuga. Niko to ne gleda na taj jedan način kak je. U fizici imamo malo i nekih prolupanih za nekako je, koji su nas jako lijepo zadužili za enormna znanja koje smo dobili. Znači, taj jedan osobni touch koji se zbiva iza toga, po meni je jako, jako bitan. Kak je Igor rekao lijepo, moraš približiti medicinu ljudima. Dođe mi čovjek koji dobije lijek, ide na kemoterapiju i to mu je druga, jer mu je to recidiv. Mislim, to uvijek jako ozbiljno i uvijek jako sa puno straha. I kad kažem, jesu vam objasnili koji ćete lijek dobiti? Pa, mislim, ko to ima vremena realno danas? Vi ćete dobiti dizač kočnice. Ode auto, ali će i razbiti nešto pozitivno. Aha. Znači, to je taj dio kojim ponekad trebamo komunicirati lijepo. Danas je sve jako negativno, crno. Svaka stvar koja se objavi, čak i pozitivne stvari, odjedanput 7 hejtera se pojavi oko toga, a niko ne gleda da iza svakog lijeka stoji jedna jako lijepa priča, osobna priča. To je ono što si ti rekao, neke stvari možeš poznat, kao na primjer od ljude koji su otkrili Sumamed i znaš osobno, pa znaš kakvi su doista bili kao ljudi, fenomenalni su ljudi, by the way, bili, kao osobe su vrlo kvalitetni i neobično skromni, tako to bude. A zašto to ne opisati onda? Zašto to ne bismo prenijeli? I u biti, zanimljivo je, to sam u jednoj priči napisao upravo, znači jedna od kreatorica slavnog azitromicina je svima govori šećeru, a bavila se šećernom kemijom na makrolidima. Nije li to prekrasna poveznica? To je ono što ja pokušavam napraviti, da ljudi zavole, što god da to bilo, da probudim emociju. Često mi znaju reći, pojma nemam šta si napisao, ali mi nekako zavibriralo. Ok, onda je napravljeno to što je. To je točno. To se i meni par puta dogodilo, tako da prihvaćam to. Hvala ti puno na... Barbara. Ja mogu Sašu prvo pitati nešto? Naravno da možeš, pa ja sam šećer na kraju. Možeš šećer. Dragi Saša, tebe isto ljudi znaju, ti si na televiziji, ti pišeš blesimetre,
na društvenim mrežama si vrlo intenzivno prisutan na Facebooku pogotovo, gdje se trudiš, objašnjavaš, nekad vrlo uporno, nekad dosta militantno, ovisi kako je valjda koji je dan, koja je tema i tako, ali što je ono što te zapravo najviše čudi na društvenim mrežama oko cijelog koncepta ovo koje se sad razvija sa polarizacijom, sa ovim svim? Šta je ono što te dovodi do ludila kad si doma i kad si ispred tastature i kreneš tipkat? Kad sam već spomenuo fizičare, samo da se na Stribora osvrnem na kratko. Dakle, meni je bilo, isto tako sam razmišljao kao klinac, farmaceuti, ko zna, to su neki tamo bogati, voze one kabriolete i ne znam, i idu po jahtama. Dok nije frendu mome umro tata, on ima mlađu sestru. I mlađa sestra je upisala farmaciju. Od raka je umro. Ne? I onda sam ja shvatio zapravo ko su ti ljudi koji biraju, kako biraš svoj poziv. Ne, jednostavno, dogodilo ti se nešto ili znaš da se nekom dogodilo nešto loše i pokušavaš to nekako, da se to ne dogodi. I onda ja shvatim odjednom da je farmacija puna takvih ljudi. I sad mi neko dođe i kaže, da, on ti zna lijek za rak, samo ga neće reći nikom. Ma daj, molim te. To su te stvari. Ovi ne. I sad tu je možda ta neka poveznica sa mnom, ako hoćeš, ja ti imam jedan taj glup, mi smo imali onaj marksizam u školi, ne, onda u doba kad je već taj marksizam prestao, zapravo to su bile neke filozofije. I onda smo smije danas govoriti marksizam. I to, mi smo ti onda učili, crveno, oprosti, slučajno si odabrao, molim te. Nismo se mi jučer bez veze našli. Dakle, mi smo počeli učiti nekakve filozofije, tamo je nekakav bio Kantov kategorički imperativ i ja onak rekao, kaj se to? Nešto učiš i onda zna, filozofija mi išla užasno na živce, jer ako si naučio definiciju točno od riječi do riječi, mada ju ništa nisi razumio, to je bilo super. Ako si probao nešto objasniti, za razliku od fizike, meni je fizika bila što ja više nju objašnjavam svojim riječima, to je bilo bolje. A ovdje je taj glupi kategorički imperativ je rekao nešto tipa, ako radiš što je ispravno, nekako znaš da je nešto ispravno, ako radiš nešto i ako svi drugi onda tako rade, jel bolje? Jel može to postati opće pravilo? I onda si ja poslije razmišljao u nekim situacijama u životu, kužiš neki sastanak i vidim da ide u krivom smjeru i svi šute. Ne? I rekao, šta je bolje? Bolje je za mene da šutim, da ne stršim tamo, ne talasam. Ali onda rekao, ako ćemo svi šutiti, će biti bolje. Neće. Trajat će još duže. Kužiš, samo uvalit ćemo se u veće probleme. Možda sam ja u krivu, ali rekao, ako ćemo svi šutiti i kad gledaš sve ovo moje što sam radio zadnjih 10-11 godina, a i ranije što nisam baš javno, pod svojim imenom radio, u principu ćeš vidjeti da je to samo to. Kuži, ja čekam da neko to, ovo što si ti rekao, ne za Igora, ajde da je neko to napisao, ajde da je neko to konačno rekao. Dakle, meni je bilo, jel misli neko neš reći? Dobro, puno je tvojih tekstova takvih. Nemoj sad prekidat, vidiš da se baš... To je bila i namjera. To je bila i namjera. Ne, samo sam to htio završiti. Dakle, jel misli neko nešto reći o ovom? Ja znam i vidim da niko neće. Ok, budem ja. I tak sam sebe uvalio više puta u probleme, ali to mi je nekako, ne znam kako drugačije postupati. Moram priznati da je to i meni bio dio motivacije, sigurno za započeti se javno objašnjavati. Kantov kategorički imperativ, jamačno. Da. Vjerojatno. A Immanuel. Barbara, skoro sam te htio preskočiti, ali onda ne. Ti si nam ovdje zapravo kao stručnjak. Mi smo ovdje svi laici priučeni. Da, mi smo nestručni ljudi koji smo se priučili tome što radimo i nećemo pitati za savjete, iako bi ih sigurno imala jako puno za nas, pogotovo za Bereckog. Ja mislim da on ima jako puno prostora za rast, a ne iskorištava ga. Za tebe ono profesionalno pitanje. Ti meni iza leđa gestikulira. Pitanje koje je možda interesantno i za nas da ga čujemo i da nam odgovoriš je kako izgleda kvalitetna komunikacija na društvenim mrežama. Postoji li kvalitetna komunikacija na društvenim mrežama i za šta ju možemo koristiti? To je puno pitanja sam postavio u jednom. Probaj od početka malo. Ajmo ovako. A kraće od Ceci, ako možeš. Ja ću malo krenuti od vas. Ja ću malo krenuti od vas. Može slobodno referirati. Dakle, kad je krenulo sve ovo COVID, ne COVID, dakle, bilo je milijardu informacija i sad neke stvari smo dobivali sa raznih, ne znaš kome ćeš vjerovati. Sad bili su ljudi koji su zagovarali jednu i zagovarali su drugu stranu. Ono što je mene recimo privuklo konkretno kod vas dvojice tu koji se šamarate je što ste vi pričali onak zdravo seljački. Dakle, ja koja nisam završila medicinu, jesam završila fakultet, dakle imam nekakvu inteligenciju, ajmo reći,
ne mogu shvatiti nekakve preznanstvene stvari s kojima se inicijalno krenulo. Daj mi objasni onako kako ja mogu shvatiti. Nemoj polazi sa svog stajališta, nemaj to se zove prokletstvo znanja, kad se doktori i znanstvenici ne mogu spustiti na onaj nivo druge osobe koja jednostavno ne barata tim pulom osnovnog znanja. I onda, znači, neko ide sa humorom, što je jako dobro za društvene mreže. Dakle, na društvenim mrežama jako dobro prolazi humor, što ti vrlo dobro znaš, i ti imaš taj nekakav način komunikacije koji je svima jako simpatičan. Pa staviš i ti ove kapice i noseve i tako dalje, i onda svi mislimo, ok, ovaj nije onaj bahati doktor, znaš, kao ja sam doktor i to, jel? Uvijek je nekakva šala da uvijek doktori na vrata, na ulazna vrata stavljaju ono dr, pr, mr, dr, primarius, i to svima ide na živce, jel? Kad se ljudi hvale. I zapravo počneš pratiti one ljudi koji su ti simpatični. Onda s druge strane imaš ljude koji su strašno bahati. Postoji dio ljudi koji vole i to. Dakle, na društvenim mrežama najbolje prolazi ili teška bahatost ili duhovitost. Znači, zato ste vi svi tu. Zato što svako od vas ima svoj način komunikacije koji je zapravo vrlo društven. To je kao u američkim filmovima gdje imaš good cop, bad cop, jedan te grdi i tuče, drugi ti nudi cigaretu i obećaje svašta. I u stvari te obojica guraju u istom smjeru. Ali zapravo vrlo ono što si ti imao neki dan, onaj post, ajmo razbijati mitove. Jesi li ovo? Nisi. Jesi li ovo? Nisi. Možeš ti to i bolje. Znači, to je bilo lagano bahato. Fura se na mene. Ja to volim. Ja imam isto takav način komunikacije, ali možda prema onim drugima, ja sam vakser, ali možda prema onim drugima treba ići malo nježnije, možda s onim mimozice, nemam pojma. Do sad nam pristup nije uspio očito, ali samo 50% cijepljenih. Ajmo probati sad s drugačijim pristupom. Ne znam jesmo li svi zakazali. Ne znam. Možda je cijelo društvo tako. Nemamo razvijenu empatiju, nismo mi Danska, nismo mi Švedska. Mi kao društvo nemamo taj ajmo se brinuti svi jedni za druge, nego je sve nekako da zgrabi pa šta. I sad je pitanje zapravo za sve. Jel možemo mi na društvenim mrežama nekom promijeniti mišljenje ili možemo samo zapravo ako jašemo po jednoj te istoj stvari napraviti još veću kontu? Može? Evo, Zeka u prvom redu. Ja bih samo jednu rečenicu prije toga. Ne, oprostite. Ja sam prije razgovora ovog, prije ovog sam rekla, ne znam da li je ikad itko promijenio mišljenje na društvenim mrežama, tipa ja se sad s tobom svađa pa ćeš ti reći ma je Barbara je u pravu i sad to priznat. A onda mi je rekao Igor, gle ja sam promijenio mišljenje od lani. Ja isto. Jel u maskama? Ali sam od sebe pošao. Znači, nisam mu ja došla mudrovat i onda njemu promijeniti mišljenje, nego čovjek je sam došao do tog zaključka. Kako i zašto, tako trebamo i druge dovesti do tog zaključka. Molim te, oprosti. Dobro, dakle, pitanje je bilo kako možemo nekoga na društvenim mrežama odučiti, odnosno naučiti nečemu. Možemo li natjerati nekoga da promijeni svoje mišljenje. Pa evo tu par misli o tome. Prvo, kad dijete formira, u onoj svojoj razvojnoj, formativnoj dobi, kada formira svoj karakter, to učini do svoje 10. 11. godine života. Do tada mi imamo mogućnosti i vremena u njega usaditi neke bazične stvari na kojima će biti temeljen njegov kasni karakter. Kasnije je to strahovito teško promijeniti. Znači, način postupanja u novim situacijama, način razlikovanja dobra od zla, način prepoznavanja ispravne informacije od lažne ili sumnjive informacije. Osoba kojima će se obraćati, osoba kojima će vjerovati. Znači, jedan formativni karakter u onom sociološkom smislu komunikacije. Kasnije je to već formirano. Strahovito je teško. Najveći problem nije nekoga nešto naučiti. Djecu je relativno lako nešto naučiti. Djeca su spuže koje upijaju. Najveći problem je nekoga odučiti od onoga što pogrešno zna i onda mu nanovo usaditi njegovo znanje. Dakle, tu je ona težina. Svi smo prilično otporni na promjenu onoga za što oduvijek vjerujemo da je točno i ispravno. I kad usvojimo određene statuse, stavove,
i razmišljanja, taj neko drugi nas prvo mora preobratiti, isprazniti, resetirati na nulu. To je strašno teško. Da, to je Budi posuda, onaj To stari je, filozof. da, upravo to. Onaj priča sa filmom o Bruce Lee-u koji objašnjava sa 2 čaše vode, ne možeš jednu presipati u drugu, moraš prvo jednu isprazniti da bi ju mogao napuniti. I to je ono što mi na društvenim mrežama susrećemo svakodnevno. Dakle, osobe koje uopće nisu, kako da kažem, nemaju mjesta u svojoj glavi za nove informacije, jer im u glavi stoje informacije koje oni već imaju. Moraš doprijeti do toga da se oni isprazne. Jedan od tih načina kako je možda ovo o čemu smo sada pričali, dakle, pristupite na nekakav veseo, duhovit način, slikovito. Ali tu uvijek ima jedna, moraš paziti i nivelirati način na koji ćeš davati informaciju. Ako ideš previše neozbiljno, onda si klaun. Bićeš interesantan, ali ćeš biti klaun koji neće biti ispravno shvaćen, jel tako? Znači, u jednom trenutku spusti loptu i odreži strogo. I reci, gle, nemamo što dalje raspravljati. Tako je, sada bez zafrkancije. Ja stojim iza toga, ne stojim ja iza toga, ja, kako se ono kaže, stojim na ramenima velikana koji su prije mene te stvari odavno usvojili. Ja sam samo tu da proslijedim ono što ja, ne da mislim da je znanje, nemam mišljenja. Nije tu stvar. Mišljenje je nečiji stav. Ali vi ste plaćenici. To stoji. Znači, to je najčešći komentar na društvenim mrežama. To mi je najdraže. Ja gledam taj igrokaz vas, znanstvenika i doktora, ovo sve skupo je koštalo 12 kuna. Kako se bori sa tim? A koliko ti takvih moraš imati? To se troši na ovakvim manifestacijama. Evo, ozbiljno. Stribore. Čekaj, plaćenici, di su te pare? A dobro, plaćenici. Realno treba ljudima samo reći da vi nas plaćate. Koliko košta ova košulja? Molim. To je jako jeftina košulja, to mi je žena kupila, tako da nemoj me moliti. A sad kad si već navalio, sad ću tebe za 5G. Jel mogu njega za 5G pa ću se vratiti lijepim temama s tobom? Rekao odmah on. Sad imaš 3 minute. Saša Ceci, molim te mi reci, sa početkom one godine kad je krenula i korona i to sve, došlo je i 5G. I 5G je isto dočekan na nož, ptice umiru, Italija, slike, ovo sve. Jel smo mogli sad u zadnjih godinu i nešto koliko je prošlo od tad dibankat na temelju 5G teorije i ove ostale teorije ili naprosto ljudi ne prihvaćaju dibankanje toga? Ok, postoji problem. Dakle, 90% ljudi vjeruje u barem neku teoriju zavjere. Dakle, skoro svi, za ovih 10% valjda su lagali u anketi. Ne, dakle, da ne vjeruju u ništa. Svi mi imamo neke stvari u koje vjerujemo bez dokaza. Većina stvari u koje mi vjerujemo su zapravo stvari u koje vjerujemo bez dokaza, imamo povjerenje u neke ljude. Ideja da će se sad, kad jednu, ideja da će se jednu sad kad smo nekako razmontirali, da će sad odjednom sve ostale past, neće. Nikad se to neće dogoditi i to je jedna potpuno pogrešna procjena i to je jedan od razloga zašto nikad to ni ne radimo. Dakle, ne dođemo sad, kao što je 5G glupo, tako je ovo glupo. I često puta kad mi dođu neki, ti si sad rekao, to je teorija zavjere, to moje. Dakle, ja sam sad neki tu bahat koji njemu kaže to je teorija zavjere i sad se ja njega s time nekako diskvalificirao. Biljo si je. Dum na čelo, TZ. Z. Može se voziti tramvajem bez badava. Dakle, ja sam sad na neki način njega izbacio iz nekakve normalne diskusije. Problem, ono što ja njima pokušavam reći u takvoj situaciji je, brate, nisam te ja izbacio, sam si se izbacio. Nisam ja rekao da je tvoja teorija zavjere, nego da tvoja teorija nema dokaz i pitam te di ti je dokaz. Ti kažeš nema dokaza, sakrili su ga. Koga je sakrio? Svi. Pa ti si rekao da je to teorija zavjere, a ne ja. Njemu su se svi uortačili nekako da njega zeznu. I sad tu imaš hrpu razloga zašto su nama te teorije zapravo zanimljive. Jedna od njih je kad je uvijek nam je fora. Fornije nam je nešto kad je teorija nego kad nije onak luda, neka malo. Da, kad ima malo straha, malo mistike, malo vanzemaljica. Zanimljivije. Pa to sam učio u školi. Ne, sad ti meni pričaš da Neil Armstrong je bio na mjestu, pa rekao znam to. A ti, ali bio prije njega neko.
Ali odmah mi je fora. Da. Ko, čekaj, Ko? kako? Kako? Da S čim je išao? Koji su Rusi bili? Da. Lajka. Znaš, onaj lunohod, kako se zvao, unutra je bio mali Rus. Znaš, odmah priče neke budu interesantnije. Druga stvar, imali smo na Skepticima, Radonić je Ante pričao o tome i sad on pokazuje, evo tu je sletio, vidi se nešto. Onda tu je tu su tragovi od auta, koči područno. Svašta ima nešto, ne. I sad nakon 5. 6. slike, pričam s ovom frendicom, ne isto, kaže ona, meni je sve sumnjivije i sumnjivije. Zašto on toliko dokaza nama pokazuje? I to je isto jedna od stvari gdje mi napumpavamo, ljudi kad dokazuješ koliko mjeseci mi već pričamo o cijepljenju da je ok. Koliko mjeseci mi već pričamo da nuspojave nisu problem. Koliko mjeseci se pričalo o 5G-u da to nema nikakvih problema. Ljudima jednostavno, zašto mi toliko pričaš o tome? Da. I odmah Hoćeš te me sumnjivo. uvjeriti. Znači, odmah je nešto sumnjivo. I sad kom ću ja vjerovati? I mi se uvijek vraćamo na istu priču. Mi vjerujemo ljudima. U nekog u kog imamo povjerenja. I ono što je cijela ova naša diskusija bila da se vratim na prošlo pitanje, kako promijeniti mišljenje nekom na internetu, tako da ti on povjeruje. Tebi povjeruje, dobije povjerenje u tebe, da ga nećeš zeznut kroz neke dakle, kako ćeš dobiti povjerenje u meni? Imamo neke sastanke, imamo neke situacije u kojima sam ja taj koji se digao i sebi napravio sranje, problem. Nisam trebao. I onda ljudi kažu, ok, mogu njemu, vidim da će on napraviti, kad radi ispravnu nešto tako, valjda je to u redu. Da, I ono što sam ja htio od svih znanstvenika nekako da, i kad smo s njima radili i preko emisije Treći element i inače htio sam da malo više se otvore, da malo više kažu, bojim se, ne znam, reci, bojim se, ne znam, nemoj se probati izvući. Jer skužit ćete čovječ. To kao student na ispitu, kako ga nećeš skužiti, vidiš da petlja tamo, pa odmah vidiš. Da, vidiš i oči prestrašene. Ma ne, pa točno to. Recimo ima fora. Chico, they never lie. Ima fora, sad sam duže od 3 minute, ali ima jedna fora, kao mene znaju i priča se o tome kako sam ja ispravljao profesore na faksu. Ja sam si poslije razmišljao dugo, ja nisam imao znanja dovoljno. Ja znam da nisam, ovi svi bili Einstein, ja nisam. Ali ja sam ga skužio da se prepo. Ja sam ga skužio da si pogubio i a profesore, ne, možete malo pojasniti ovo, a on totalno... Da, iskoristio je neverbalnu komunikaciju čovjeka i jednu grešku. I tako kužimo i studente, ne da ja njega sad šta je on rekao, nego gledam ga, mislim, vidiš da se, tako policija, mislim, izraelska i ove, kako kuže teroriste, ne, gledaš čovjeka i vidiš da nešto ne štima s njim. I na carini isto. Dakle, tu ste povjerenja. Ne? I sad moraš biti stvarno dobar muljator, dobar terorist, dobar nekakav prevarant da uspiješ prevariti takve stručnjake. Ja rekao, mi ne možemo to. Mi nismo dovoljno dobri glumci. Čak ni glumci nisu dovoljno dobri glumci da bi mogli prevariti takve neke profesionalce. Rekao, ništa, onda dođi i reci iskreno. Da najbolje iskreno. Gle, šta drugo? I onda se to povjerenje se vraća. Evo, to je jedino što s vremenom. Naravno, nekima će to biti smiješno, neki će raditi to. Ali pazi, što više reakcije ima, što više se ljute, što više ismijavaju, to znaš da si pogodio. Ne, oni osjećaju da ovo njih, kognitivna disonanca, njih lomi to. On sad mora se nekako obraniti i onda on ide defanzivno. Ne, to je onda znaš da nekog si promijenio. 3 minute. 7 minuta. Nije da mi brojiš. Tebi dve. Stribore, dragi. Ono što mene interesira još je, mi se manje susrećemo sa lažnim liječnicima i takvim stvarima na internetima. Što na mene slučajno, kao liječnik. Ne, dobro je. Sa tvojim poslom i sa spektrom kojim se baviš, pogotovo biljke, aromaterapija, fitoterapija, ljekovitost nekih biljaka i tako dalje, tu ima jako puno šarlatana na internetima. Internet je zapravo dosta plodan za to. Ne? Nude razne lijekove, tinkture, od kojih će ti kosa narast, od kojih će ti ovo, od kojih će ti ono. Jer si ti tu isto da to demistificiraš ili se ti samo trudiš svoju stvar kao apostol propagirati, ovu ispravnu znanstvenu stvar? Da. Onak kak je Saša rekao bio, možeš se ti boriti protiv toga i demistificirati, ali mi je super jedan čovjek koji kuha nekakav vitamin C u garaži, sad ću biti ciničan, mislim, zaista to tako je, i koji objavi vrlo perfidnim znanstvenim rječnikom, čak citirajući grafove nekakve stavlja kako se taj vitamin C bolje apsorbira od intravenskog. Što je naravno apsolutno netočno. Ratnik koji se pozvao i dokazao nešto apsolutno suprotno kao takvo. I ja rekao, šta je ovo tu? A veli on, samo reagirajte, daćete mi reklamu. Jer zli stribor farmaceut
Ima, mislim, ja sam potpuno svjestan da me masa ljudi ne voli, to je sasvim ok. I, pa da, gle, ja ću u stvarnosti njemu dati vjetar u leđa. Uopće neću govoriti protiv, nego ću negdje spomenuti i objasniti, a gle, tamo biti mi realni, ovo i tu se pokazalo, to se vidjelo kako je, šta su u Americi probali, šta su čak i ovi malo alternativni liječnici objavili u NIH-u oko toga. To je zanimljiva stvar i zaista to nije tako. Znači, to je jedan taj dio kad se ideš boriti aktivno protiv nečeg, to sad jako ovisi u kom pravcu to u principu ideš. Da uvijek je bilo šarlatan je opasniji to što liječi spektakularnije. Znači, ako ti ideš za to da nekom pomogneš za kašalj, ok, ali ako ideš liječiti rak i u stvarnosti znaš pacijente koji su umrli usprkos tome što su to sve skupa tako uzimali, onda ti ljudi su otišli negdje daleko. Imamo jedan fenomen na društvenim mrežama, svi smo toga svjesni, a to je jedna velika zamka. Vidim da nisu ni veliki znanstvenici su upali u zamku toga, a to je eho chamber obožavatelja. Jedna stvar je jako bitna. Obožavatelji te obožavaju trenutno i njihova energija se u čas može okrenuti energiju mržnje. Jednako tako imamo i u grupama, imate grupu za ovu bolest, uglavnom su to kronične bolesti gdje medicina možda nije spektakularno uspješna, ali gdje imaju takve nekakve probleme gdje razglabaju, gdje imate voditeljice i voditelje toga, koji su potpuno upali u mesijanski sindrom. I mi smo svjesni, dođu ljudi, ja sam u kontaktu onda, kako je, kažu, joj, znate, pratili smo to godinu dana, potrošili 20.000 kuna, spili po 8-12, jedna osoba je 25 preparata pila, mi se ne može to zgurati u želudac na koncu. I može biti opasno za Boga. I shvatila sam da to nema smisla. Hvala lijepo. Došli ste do toga i veli, ne mogu sad pisati jer će odjedanput me svi napast. Kako je. To je pouka generalno svima nama, da se jako klonimo obožavatelja. Jako pametno. Super mudro. I to je nešto... Pogotovo tiberetski. Da, meni je... Ti imaš baš agresivne obožavatelje. Klonim mene, moji obožavatelji ne susreću, ja živim izvan Zagreba i to je Ako bi samo nešto mogla dodati vezano na ovo njegovo, dakle, ono što sam ja primijetila kao nestručnjak među vama što se tiče znanstvenog, odnosno farmaceutskog aspekta je, ljudi vole riječ prirodno. Strahovito. Znači, ja se bavim digitalnim marketingom, bla, bla, komunikacijom. Najviše se traži prirodno nešto. Prirodni lijek za nešto. Dakle, sve drugo je kemija, vi ste svi zli ljudi, znate, vi ste plaćeni, vi ste svi zli i traži se nešto što je izuzetno prirodno. I oni idu na te prirodne stvari. S druge stvari, jako puno stručnjaka, doktora, znanstvenika misli, ma šta ću se ja tamo nešto izlagati na društvenim mrežama, i onda se ne izlažete vi, nego se izlažu razne, ne želim spominjati imena, ali vibriram, ne vibriram, namaži, maži, popije ovo protiv autizma ili ne znam, tako nekakve stvari, gdje ljudi se hvataju, ljudi koji imaju problem će se uhvatiti za bilo koju slamku. Da, to je onaj strah i neznanje. Kad imamo ogroman problem, znači, probat ćete, doslovno kao neko kaže, nakon 20 pokušaja nečega, skakat ćete na jednoj nozi i ovako ćete raditi. Dakle, ljudi se hvataju za nekakve slamke. Oni nude te slamke. Dakle, manjak druge strane koja ima svog drugog posla u životu i misli ne moram ja to raditi jer ljudi su pametni, dovela do toga da imamo hiperinflaciju nestručnjaka koji komuniciraju umjesto vas. Super. Biću slobodan se ubaciti jer ja sam prvenstveno liječnik kliničar. Ja nisam ni znanstvenik, ni istraživač, ja sam baš kliničar, liječnik, praktičar. Ove situacije u kojima susrećemo ljude koji su došli do nekakvog zida koji im medicina pruža, a bolest ide preko toga zida dalje, naravno da će doći do situacije kada će reći čuj, nema što više izgubiti, idem probati još i nekakve alternacije toj cijeloj priči. Međutim, veliki broj takvih ljudi, u mojem slučaju roditelja djece koje ja liječim, imaju, ajmo reći, toliko jednog ljudskog poštenja se vratiti i obratiti meni koji sam vodio nekakvu tu terapiju ili nama koji smo, ja rijetko kad nešto radim sam, klinike su stvar timskog rada, pa kažu čujte mi bismo probali još to i to,
nemojte se ljutiti na nas, mi znamo da ste vi načelno protiv alternativne medicine, protiv takvih stvari, ali što vi mislite o tome? Ali ja zaista nisam protiv toga. Da. Ja nisam protiv skakanja na jednoj nozi sa prstom u uhu. Pogotovo ako Pod uvjetom da to ne znači isključivanje medicine iz cijele priče. Dakle, ako ćeš se ti akupunktirati, ako ćeš raditi moksibustiju, ako ćeš piti noni, sjećate se koliko je noni bio skup? Noni je 10 doživio godina. aktivan, da. Danas nonija dobiješ u bombonima jer je potpuno besplatan, jer više nije hit. Ali hoću reći, ako ćete koristiti to samo naprijed, pomoći će vam sigurno onoliko koliki je placebo učinak na tome ili će vam možda zaista pomoći. Nije na meni da sudim, samo nemojte svoje dijete ostaviti bez njegove medicinske terapije. Držite se toga, a ovo dodajte koliko god hoćete i želite, sve dok ne škodi. Nemam ništa protiv toga. I dok ne mora čovjek kuću prodati za to. Da, pogotovo Što- to. da. Ne, Isto a to je to, tragedija nažalost, da u neki- alternativi da. je jako puno visokih cijena, nažalost, i onda to baš, Tako je. to se na mrežama isto vidi. Mislim, nekad i cjenike bace gore, to je Što tragedija. je skuplje, to je uvijek Bolje, postoji kao. raste. To je onaj Da. 1984. dobio je lijek iz Njemačke. Da, Ok, znači taj efekt. taj je sigurno bolji iz Njemačke. A Naravno, dobro, to je, i imalo, puno to je bilo košta. već sam To je u stvari refleksija onih starih priča o moje pokojne babe koja kremu za reumu koja nije strašno pekla i strašno smrdila, Ta ne nije valja. smatrala učinkovitim lijekom. Mora peći, mora smrditi i još ako je i skupa. Dobro, ali to sve ima veze, to može čak i utjecati povoljno na ishode liječenja u smislu izazivanja apsolutno. placeba. I Nekada tako. Placebo moraš- efekt je jači. Mi od volimo toga. Ne, ne, placebo, da. Nekada i moraš placebo je jači, jesti to u je isti dokazano. čamac s njima. Što imaš? Sjedi da. u isti čamac s njima, nek oni veslaju, a ti malo kormilari. Neka se oni mažu koje čime, ti ih samo usmjeravaj s onim što ti imaš na raspolaganju. Ista priča je sa onim odučavanjem ili poučavanjem nekoga na internetu ili mijenjanjem nečijeg mišljenja. Nekada je dobro poći s nekim u istom smjeru koji ima drugčije mišljenje pa ga u hodu pokušavati pomicati, nego se konfrontirati izravno. Jer ćeš onda dobiti baš onaj pravi akciju i reakciju Da. u toj cijeloj priči. Najveći problem je u tome što mi nemamo još uvijek komunikacijsku kulturu i svijest o tome da prava rasprava, diskusija, nema pobjednika. Tako je. Cilj svi su pobjednici. Cilj diskusije nije da sam ja u pravu, a ti nisi u pravu ili obrnuto, da si ti mene pobijedio. Cilj je da razmijenimo mišljenja i da na kraju jedan od nas dvojica shvati da ono što je mislio da je ispravno je, ali ne sasvim, a onaj koji jeste u pravu, da zna da jeste u pravu, ali ne baš sasvim, nego da ima još nekakvih. To je ono što mi nemamo i nećemo još dugo imati. To je ono što se zove građanska kultura. To je ono što mi najvjerojatnije imamo jednu generaciju potpuno izgubljenu. Izbrisana, da. Jednu stariju generaciju potpuno izgubljenu za naše promjene. I moramo najvjerojatnije usmjeriti to prema djeci. Djecu uzgajati i odgajati, da budu spremna razmjenjivati mišljenja. Bez forsiranja da je netko u pravu. Ne moraš biti u pravu, ali iznesi dokaze. To je ono, da širimo kulturu. Mislim da je zaključno autentičnost, iskrenost je nešto što je jako važno na društvenim mrežama da bi čovjek dopreo do nekog Ako si određenog bahat, broja onda ljudi. budi bahat, jer to je autentično. Autentično je iskreno. A je, pa da, Je. mislim, neko ko se pretvara da je bahat, a nije bahat, mislim da se to osjeti i vidi. Mislim da je uspjeh je sigurno veći ako si autentičan. Pa je malo Da. smiješno ono kad... Recimo Ostanimo Igor na kad kaže. smiješno. I sad za kraj, nemamo više puno, ali zaključno, dogodile su se i ove konfrontacije na društvenim mrežama. Ti kao vanjska si svjedočila na tome, mi kao unutarnji smo ili bili uključeni ili izbjegavali. Kako možemo, to ne doprinosi tome da narod dobije bolje informacije i da se kvalitetnije informira, nego ga dapače još više polarizira. Šta možemo tu napraviti po tom pitanju? Jel argumentiranje i ulaženje u rasprave koje to nisu, nema nekakvog smisla. Povući se od traga nema nekakvog smisla. Koja je tu zlatna sredina? Hoćeš da ti kažem, Ajde, budi reci. pametan. Budi pametan, Evo. budi ti pametan. Dakle, Ja ne mogu, kad djetetu ja ne mogu. kažeš, najbolja budi stvar je dobar, ono da, što da. on radi. Dakle, morate biti prisutni. Povući se nije nikakva opcija. Druga stvar što si Srivoje rekao, ne napadat, ne se braniti. Čim se braniš, gotovo je.
ili čim ga konfrontiraš, odmah si navukao na sebe jedno 200 onih koji će te doći i ubiti. I ovo što je rekao Igor, moraš mu malo pobiti znanje. Ne možeš svima pobiti cijelo znanje, nego prvo se složiti s nekim, promijeniš detalj, pa onda promijeniš opet detalj, pa opet promijeniš detalj. To je mukotrpno. Koji ima vremena? Je, Mislim, kužiš me, kao i za odgoj djeteta, kao i za odgoj djeteta, Mladi ideš smo, da, malo da. po malo, ne Da. ideš na silu, ne vičeš na dijete, Da. jer onda se dijete samo boji i onda će ti iza ugla napraviti. Dobro, nije to lako, Barbara. Vidi, samo... Da je lako, ne bismo bili tu. Dakle, prvi skeptici u pubu ili drugi su bili o tornjevima. Sad je baš bila 20-godišnjica. Lik koji je došao studirao je građevinu. I on je došao, pokazao nam je jedna zgrada, kaže ova ima toliko katova i dao još neke parametre, kaže znate koja je površina zgrade? Pa mi bacamo neke brojeve, ok, nemate pojma. Ne, druga zgrada, kao i onda nam je dao opet neke parametre kolika je težina zgrade. Mi bacamo, pojma nemamo. Onda nam je dao neke parametre koje smo imali za ove ranije zgrade i nekak se moglo naslutiti koliko bi bila, ne znam, ili površina radna ili nešto. I mi ne onak, već ti znaš da je krivo, ne, ali pričaš, piva je tu pa je dobro, da se utješiš poslije. Krivo. I sad on kaže, ok, pokaže onu zgradu, ne znam, one World Trade Center 7, šta je bila, što skao. Kaže, ok, zašto vi ili bilo ko bi mislili, vi ovakvi mislite da znate kako zgrada pada kad ju pogodi nešto i kad se zapali. Pojma nemate o zgradama. I to je bilo onak nama, fakat čovječe, kuš, totalno, nije to bilo bezobrazno, više on je nama, ali on je pričao o stvarima koje je jako dobro znao. Koje smo mi mislili da znamo, a nismo. Dakle, kad je tu medicina, pedijatrija, zaspo čovjek tamo u travama. Ti imaš smiruješ glas. Čekamo tebe i panel da završi. Nisam dovoljno bahat. Uglavnom, znači, ili ja kad pričamo o znanosti, istraživanju, šta ja znam, ljudi, ja znam što ljudi ne znaju. I onda ih mogu tako recnut da on osjeti da i on ne zna. A da nije bezobrazno, da nije, nego da je... Lagano bahato. Da, i onda im ja još ispričam kako se ja to naučio ispod glup i onda su oni svi sretni. Ja mislim da je kod tebe je najljepše što svaki put zapravo skoro opišeš kak si ti ispod glup i onda ljudi se povežu sa tim i onda je... Da lijepa kombinacija ono... Da, svi smo ljudi. Koji su, Stribore, koji su savjeti za mlade ljude koji isto bi htjeli svoje znanje prenositi na društvenim mrežama? Kakve savjete imaš? Tipa što se tiče hejtera, na primjer, ili komentara, ili kako se nositi sa tim? Povezuj nepovezivo. Povezuj nepovezivo. Dva vrlo kratka primjera. Ide na All Natural. Doktor Aleksandar Ivković, kojeg znaš, iz Srbije, je dobio pacijenta koja je radiologije, ali pacijent je jako tvrdoglav, ima dijabetes 2, žestoki dijabetes 2, pretili i tak, sve ima probleme koje ima moderni muškarac. Odbija terapiju, metforminsku terapiju. On kaže, čitajući moje postove, jeste vi svjesni da je to nastalo iz biljke Galege officinalis? Čovjek je prihvatio. Aha, nisu svi lijekovi nastali iz prirode, nisu svi bili inspirirani, ali enormni broj u biti stvarnosti je od statina zločestih, čak i AC inhibitora i tako. Znači, kad počinješ povezivati, nepovezljivo je fajn. Prekjučer u grupi cijepljenja vakcinacija žena pita, kao naravno uvijek odmah idu neki krenu ismijavati, čula sam da je u cjepivo dodano željezo, krom, bakar, silici, vanadi i nikal. Svi otpadni metali. Misliš? Fali još par, ali Samo sam rekao ovak, odite, u redu, žao mi je, odite na iHerb, što svi znaju šta je iHerb, gdje se nabavljaju dodaci prehrani jeftini, naći ćete vanadi zaista postoji, krom postoji, silici postoji, jedino nikal još nema. Biće. Znači sve to imate u dodacima prehrani. Probaj povezati nepovezljivo, tako zvano kako je. Ne kažem da je to univerzalni recept za sve, ponekad treba svađati, konfrontirati, ponekad trebaju ljudi psovati, ja to sve razumijem. Ali povezati neke stvari koje ljudi do sad nisu povezali, to je to. Tehnologija proizvodnje nekih cjepiva je, Bog me prosti, isto kako se dobivaju oni slavni beta-glukani koji svi piju. Nigdje nije razlika. Da. Tehnički ali ljudi gledano. to ni ne znaju. Ali nisu to bili dužni znati. Znači, probaj povezati stvari koje nisu povezane do sada da bi se stvorila im nova sinapsa. I Sjajno. ima jedna stvar koju ja velim, kako ja sam jako strpljiv čovjek, baš sam strpljiv čovjek, i trebaš baciti sjeme, ono će niknut
možda za 5 godina. I budi strpljiv do tad. Sjajno. Dobro, ekipa, ja bih volio da ovaj panel traje još beskonačno dugo, Ako ali... smijem samo kratko. Ovo Kratko? Ne, vrlo kratko. Ovo Kako ćeš ti povezivanje kratko? nepovezivog. Mislim, smiješ, već smo probili, tako da daj samo probi. Da, i onak ćemo izrezati. Ja Tako meni ispričavam se urednica ostalim kaže, o misli panelistima. nekom priče, izrezat ćemo to poslije. Pusti ga nek Dakle, kaže. samo ovo spajanje nepovezivog je meni fenomenalno bilo kad je neko to napravio sa nuspojavama cjepiva. Ne, i kaže, ok, imamo šansu, dakle, moguće je da neko čak i umre od cijepljenja. Ok, kolika je to šansa, otprilike sad imaš neki broj? Pa dobro, ali broj je, nekom se može dogoditi. Onda pogledaš, dobro, kolika je šansa ako se hodaš po pločniku? I onda vidiš da je tu negdje par sati hodanja po pločniku, sat, dva vožnje biciklom i otprilike ta šansa. Znači, hoćemo li prestati voziti bicikl? Hoćemo li prestati hodati po pločniku? Ja doma ženi uvijek kažem da je kupaonica najveći plaćeni ubojica. Ja bih pokušao reći što reći mlađima. Daj. Budite pripovjedači. Mi smo svi storytelleri ovdje, svi. Ceti zna divnu priču ispričati, ti slažeš krasne priče. Barbaru, nažalost, nismo imali toliko prilike. Nije naša. A za njega znamo, priča krasne priče predivne. U nama je u narodnom predanju su ti pripovjedači priča oduvijek bili dragi, djeca vole slušati priču, priče umiruju. A ljudi su sukobljeni sa nepoznatim, njima treba umirujuća priča. Jedna od takvih priča je upravo taj. Kroz te priče provucite činjenice i brojke. Meni je jedan od medicinskih bisera, evo kad si pitao, pa ću s time i završiti, simpatična je priča. Dakle, vjerojatnost da ćeš dobiti Eurojackpot je manja od vjerojatnosti da ćeš poginuti na putu od kuće do kioska gdje ćeš taj Eurojackpot uplatiti. Evo, ni Hrvatska lutrija ga neće plaćat. Onda, puno vam hvala što ste nas pratili i vidimo se na sljedećim panelima. Hvala lijepo, ekipa. Bok ljudi, hvala svima.